kurugira munaso wagamba n'umunyamahurire witu Emile Tukahirwa yashoborora ngu okushanga ba mama bari kuba bizire kuzara kubuganiro mu kizimbe kimwe n'abandi barwire nico bateganisa munonga ogu nagira ngo government eshemerere kombeke bindi bizimbe ahirwarireri ngira ngo kiri kweyongerwaho n'enju z'abashahu ntabwo kuba tiziri kumara na OPD ahubwo kubeje yibayombekire ekabanerugiriraho mwene bakajombeka nka maternity ward konka habwo mwanya kugira ngo kaguri muke yaba maternity ward yaba OPD kandi rimwe na inpatient ward na matembwe byo nabikwatine biri kimwe mwene OPD twokugizire ngo twokugibwine ubundi tukagizire umwanya muhango go kugira ngo abarwire bazema kandi we mukuru w'irwariro Godfrey Twongirwe nagira ngo irwarireri rikatungurwa ku ruga harurengo rwa kabiri kuzarwa kashato mu mwaka 2022 kandi government kuyaritungwire yayombeka hebyombeko bisya kandi yayongeza mu baregwa bashaho okwika ahari 20 Twongirwe nagira ngo konka government eshemerere kombeka ho ikindi kizimbe kugira ngo irwarireri rishanjuke twaze ngo maternity ward na inpatient ward habagwire kurara hagume hari separate rero n'abagwira bari kwija tubakorera bari kutaha nibo tukweta outpatient twabakorera baherera OPD bakoreki rero nabijo mu inpatient no mu maternity habehije abari kurara yo konka bari kurara mu nabari kwenda gukora nabakwenda kwija kugwara bakagenda batajwanganya bakavugana bakabahamwe irwarireri nirizaza abakazi rwagati ya 25 kwisa 50 buri kwezi okwihaba rwire bashatu nari 5 buri kwezi oburi yabirira harurengo rwa kabiri abandi barwire bari kwika 12 nibo bari kujanjabwa buri kwezi outpatient umukwezi tujya hagati y'abagwire 16 garayigute tukaza hansi y'abagwire 16 asa kuruga abagwire 9 na mushanje aba buri kwezi ubu yabiye Charlie Center tu bakabakorera abagwire 9 na mushanje kuzabagwire 5 na muganga konka tujya abagwire 16 kugarura higu Twongirwe nagira ngo irwariro riyetenga kuziterwa okuceberwa ekiyungo hamwe no kongeza ahamajuga bashaho ubwata bashaho 20 bona mwenda bonka nibo bari kurara herwariro we oli minister w'byamakorero Westin David Bahati atayiri rwarireri azire ngo yahishire mu ministry y'amagara kandi ntebekanisa zo kwangusi irwariro zona zahwire icyo kizibu tubire twacukurireho kandi gukorengana na ministry ya health okureba ngo ekibari kushaba okutanura bibiri cyakoze bwaho no nyine kwikiriza ngo next financial year tubaza ku desede zo kombeka amwe no kureba utwaretaho ibindi byoma ebiretengwa okuyambaba abashaho kugira ngo bakore imirimo kurungi gasha kwa Jime Emmanuel abatayari West omuri Kabale.